Ai, 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 jitir kundo no urwaye. Kosi yanje nyowe kunda kama tewe. Narenja muri jirwa nyonyoze kunda kagoziwe. Kosi yanje nyowe kunda kenganewe. Narenja muri jirwa nyonyoze kunda kavinyiwe. Emiyaga nyowe nangwa kubantira hanse ngo kora umwana narra nyoki nakozere ngacuruza ndikweshongo kubantira hanse ko umwana narra yatandikiraho kucyuruza nyoka curuza na ngwece nenje abantu biza basamara baby basanga baby nacuruza cyubwe abasiriyazi ashanga umwana nacuruza kandi ndikucuruza ndikweshongorora mwakayimba bagatarika cyo kugira ngo nonda ko umuhigi kace baze ko kace bantware kunsabira ngo umwe yaba hanura yageta umwana ugu nakuba nakitera. Yes, alright, abarebeta bari kutureba ari Nkore Media, amazina ni MC Mashweko Nkaburejo. Kandi program nekibozi no mangwe kibozi nico cy'utraininga nico cy'ukwata buri hamwe kandi nico kiri kutambura buri hamwe street na handu hona bitu nimba kuna mnonga abanywantu banje imabari yo ko bari kutureba bari kuri program ekibozi kandi abari kukihagira nimba bari kugishagika abari kongera mukagisharinga mukasharingira ho abanywantu banyu ekimuri gukora ni kirungi kandi mongere mugumizemo mutakaruha hari abanywantu banje bari ko abanyakazo bo nimba kuna mnonga ke sente zanje ko kunde sente zanje mwe bari mnonga abanyakazo abanywantu banje abari side za Ntungamo abari side za Bushenyi abari aho mu Rembo Rwambara bari Kampala mwena nimba kunda ababari yahera bari mpaka sempe zo muharabo mu rukuzukungaya mu rukuzurunana kuzireta kuno ekimuri gukora ni kirungi mwe bari mnonga erizoba nabaretero mugenyi kandi ko kumuri kukimanya ngo Mashweko yo timpu ibohe burungi mwene erizoba nabaretero mugenyi kandi ngo umushongozo mana mu Western Uganda nargo mu Western Uganda no hari kusinzera rero hasigara katerensi yona mwene erizoba n'umushongozo w'amana unabaretera tugezeho twamuronda twagira ngo reka tubase kuba ntuganira niwe ubanza tugambere iwe ndongo wagisahi nogire bota kugira ngo nabandi nabo babase kuba bamureberaho nakwakira reka makira banza turamusona nakwakira sebo nanye nakushemererwa thanks amazina na Africano Sun nabaramusyemwe nabana abanya Uganda abakunda music ya Western abakunda music yo Nyankore abakunda byeshongoro bya Uganda nabaramusyemwe nabakunda we bari mnonga bitumuteba ko mu program eje abafuteka mu center kugira ngo tureta beshongo zikaba nabasemana phone solutions abantu bashangwa aho wayingura Centenary Bank aho BNK no bari kushangwa mbone bagusa amasumu marungi shopping na bamasumu marungi obase kuba no kora ka center ningo ze yo ina kasumu ni orukwenda kasumu obase kuba no gura ya kasumu karungi iwe ho ruhona batera namba ya 058 218 58 obase kuba no gamba nabo asagara ibintu bigendo mesho nakwakira se bunura rota ndije mwana konka abantu ba Uganda mwana bakunda mnonge kibozi bakunda MC Mashweko uhamizaho yoga kikorota naye bakunda kabanza kubakunda ate nabahereze namanye barukunda no mamyano wawe no bano mecyaro kukunda so nyo kunabanyune nabakunda namaki barukunda naki bahereza nabone teka ngo bankunda mazima kuhereza konka niwe nikimanya ngo bakunda mnonge mazima nukokwe abantu tubaru kubi nabankunda kokani mbasaba bongere mamani nabatakamanyire nabatakankunzire bongere kunkunda kuba music netaga mamani gimwe abantu akuba mwamutaro tinduho nakwetegeza Africano noha Africano Sun no mwana wazarirwe mitomo ya Busenyi konka kutwaherze nkembera Yesu kweli twargaye twahika kazo hatawe saheje no komoka Africano akasomaho nubwo ataramazire konga akasomaho so kwargire kumwafurikire Bushenyi mwaza kazo ati kazo ko watandika ishomero watandika kushoma umufuruka Bushenyi ko ine myaka nkenga
kufuruka Busenyi nkanye n'emyaka kebiri. ategamba nyamaze motinyo uri kufuruka Bushenyi kandi n'incyonka. So ukije n'imyaka kebiri. Konka ekikana abanyamikago n'aboruganda bona noho twabasigiro. Tukaza kazoku tukaza kuraba abanyankore bitu tukaza kuri sente tukaza kureba ensoko ekutambura endizo nabo bakurira hamwe tukazoko mazo no atanikereka mbero notekwa no kunga virente notekwa kunga virente empano neja kugikuza najukana uza kugisanga rya kitura riza kugisanga rya kitura tokona tuhumza M7 wisha watandikira uko watane wasoma wahereza ukanoshomera kai ngasomeraho Cyampangara primary school. Ko Cyampangara. Iza naza ho Ibare primary school. Iza naza Kazo SS. Hona Marire. Katandike ndongo konkankiri yo mu ishomero. So atekindi kwenda kubuza hwaho. Ukiri mu ishomero aho ze Ibare ruza Kazo SS ukiri za Cyampangara. Ubwire nkobuka ukaba watanikiye kweshongora munomanye kweshongora sometimes harimo ibintu bibera haro urukushanga ngo ukweshongora ukafuta urukubasa nubori yakana konko umuntu bajya kana kabasa kuja kuba keshongoza konko haro urukushanga talent yayereka wakuzire nabo stilo gumeza moyeshongora nyowe nangwa kubantira hanse ngoko umwana narra nyoki nakozire ngacuruza ndikweshongora kubantira hanse ko umwana narra yatandikira ho nyonka curuzana ngwece nenje abantu biza basamara baby basanga baby nacuruza cibwe abasiriyazi ashanga mara nacuruza kandi ndikucuruza ndikweshongorora mwakayimba bagatarika cyo kugira ngo nonda ko umuhigi kacebaze ko kace bantware kunsabira ngo umwe yabahanura yageta umwana ugu nakuba nakitera nyakare yahanura ngo mwana tumwete izina ngo tumwete Africano akamana kazina kari hiti endyo nizina ryo ngo kunaza kwa nakwata Africa yona nakwata Africa eranga yaba muhirire naza kukitera Uganda na hero Africa yona gishareho abaro yajo yekere Africa mbajungu nahandi so watandikira okwe wakura wagumana nakura bakinsiga ngo gukora bakusigomuka nyowe bdomara byanje ngama byine paka nintere byeshongoro y'abane nyeshongore byanje ebi nacyanyizo mutwe narenkombe yazane ngombe narakanyonyi kace kina kabuno natandikiraho ikintu kiza mpora myaka nkikumaho nazamu omukwaya yishomero natandika kusara amazina kuzana kagoma dance ukanoshomera ka Cyampangara so ukaza mu kwa yishomera ya Cyampangara twatandika kuzana kagoma dance haronka nkasembure bagira ngo kibine kinjo kirayishongore nanye mbamberumu kutwarigiraho twanazo mu kwaya ya cyaci mu kikwaya ya cyaci mbanye ndiyangoma misha wakatemba nkamba ntakargaho nkancera kare kwata kateba ko misha akomesha ikitabo cyanje mbancine na byaritaje nakora nimbicengaje twazo mukwaye zindi zo kweyongera kutayira nkama cyaca gandi mukagena mweshongora mukanyoko mukamugira muke nko bwire muzako macyaca gandi mukora mukempaka kempaka ateze mpaka umumpakezo mu kweshongora mu kujya cyo kora tironke kirabo cyona kugira ngo bagire ngo Africano amukwayeji numa yabo bakabakira kurankenga bagira ngo kwaya urasinga yonka nka voicing urasinga yonka ki naza kutwara kirabo so yokoro hinenke kirabo ene ikiwabira yatwire ngo kweshongora kwa mukwaya amashomero mucyaki nahandi birabonka bitunga konka ekirabo kimwe kitakunyeba kinkumanya ngo icyo tikanyeba umuntu gume tukaturi yo mukwaya turya mpaka nayishongora nangunteho challenge abandi bayi batakora nazina nayi kuna mwana akora bukoryo nkanzure parentine mukasoti kona nkakwata amaguru nagataha ubwe namara kubatera kavasi kanje nukwena ngo mpereruke ntaho ka challenge impare kabarikana asanga abantu bana basika cyo kitarinyeba ikirabo bakinyuma ngo kuba ngwabwe pare yabaruka kokara nabukoze aye kirigebo Ereza batu no mashongo stile comedian
tino mashongozi so onogendo rwe byaraberemo so wateka hamaguru bare kunahiguru yabarka gumu nasanga abantu bona nibasega subwe kubarka bantira yigura umuntu akanya yampeka tayigura yabartira sirinye ho muri akagwe katyo so ekirabo bakikwimira ko babiri cyane bawo nanye kazuka 10 mpako ahubwo iyo nejwe izoba rumo twanze zano mpera nyomo stremu shumuro kandi nkunda no kuzana mpira so kuba resire kona ati naguruka no kuza kufutera 180 no kuza kufutera baka higuru so kunagire kuguruka mparo mu maguru yabaraka twe yabargire cyantambere ku cyantambere kanyije ne shweta nakwate shweta esata nagiye komaje ahubwo nagiye nagumane ko y'umcayi ati kubazire ngo batera ikinde cyo kuza akusibura nyewe tindagire nkasimbura 10 mpako muka mwe natene we wa ukabachipura mu bugufu mwe natene woni cyo kimankeje atoko wesha wagumizamu okweshogura hato aho waguma no tunga abantu no yiga kuinjira kumanya ko kweshogura na talent hata unataka composing byanje yes kibatiryo mukwaya ati nyobo bakijya murete byeshongwe mwineho ati mbaretera hakanje ugira kwa composing akiwa kwayeke shongora mbese akuba abantu no wamujyote nakanje nasabye ngo watanga go mu ya ati nyonka nkabaretera nkabegesa nengo bunde umwe bakazara kwa nakureba jata ko tutwa kandi tamango amagezi na waka neryo munda terhero hati nchikabegesa nabaka kwata sibati yakwaya atiba umuntu yangura rigayo tuzaniremo nanye ntayo sente ntapana ntinkuzane cyanje ndandika amazina nyeshongore byanje umwana nterera hari ingoma nakara keshongoro bakamba kita ruhanga wa chachi ndandika ruhanga wa chachi myenya yona mazimare batulamu omukagoma dance ata na abantu bagumamba kundana banya yo garka ntaye binde mu byanye viretinchi byizuka obwire nira so africano wayishongoro tyo ukuyona warabayo hati endongo seriously wija wagitandika buna kuki iyo kugira ngo hati kandi gahanze mu studio nze ku recording cyeshongoro cyane cyo kubanza wija wagitandika wireke ndongo kijana agitandika 12 kandi turomo mutawuni nina bentobere mbera nasangamo ababa kuba bine ndinjira zabo bakunginya abantu so ukota kitura kazo hato ka wizire mutawuni kandi isoro mu mutawuni nasanga abantu bamwe bekunginye mbateye ndinjira zabo nanye nagira ntinimbasa kuba amakapera nazaho nazana nabantu babikunda kandi ugweka yatusaraho nabakunda ati kuna tayira najya tkambe serious mpandike nahandika nandike cyeshongo cyo kubanza nandike cya kabe nandike cya kasatu nandika mu cyeshongo mbaceta nonsemeza kirya YouTube ate cyeshongoro nonsemeza kuna agaritsiro muka nafuna yo wabere yatandikire nakimara baheki nargana zo mu studio yo kubanza nakikoramo mbaceta nonsemeza studio kagikoro muri studio kamba gita South Kubwa nesha ke hari amemba Erkazo South Kubwa Erkazo omusije gwemba mweta Innocent ya nkwatre cyeshongoro nabana nkitambatambuzaho sitereza makapera kacyo nyewe nkureba munonga saizi yawe yoyine nozunguza munonga nyugunyu nyewe dukunde mamunonga nozina jewe na magala ganje gainduka nyamanga kakwanga je niyo mateno bwocho boneire iki cyeshongoro no nizire nka ngacirukodinje mu studio ejo so wakikora cyargayo cyashohora hatkwacishize nkiwe wagira ati kanchi tware ku promotingira kai cyeshongoro bwiro bwe twatakumanga ryo nebyo promotinga nyecamana kamango atere cyeshongoro no kugenda nacho gahereza umwana wawe kachitwara hariya ngama mu kikwetambuza kitwarwe ngo muyaga kandi kuma challenge roho
icyo nicyo cyane nacyo kikaba bicuzuba bose ikindi tinguma yabeshongoza bingi ekizibe kiba omuntu noraya kugira ngo ekyeshongoro kiza kwetambuza ekyeshongoro kye cyenyine tikine maguru ngo rawe ngo nikiza kwetambuza atoye busa iyo wanyine omuntu ina amaguru wenyine nabura kwetambuza rero hati cyeshongoro kandi no shaka ngo iwe wenyine mukamo wacyo kuko kishowiza niwe ndagara ukakitamburura ukakitambuza kikazabura ngo kanosha bene kandi nikiza kwetambuza ikizuba kinafunere icyeshongoro kiratambuza kuko nabe nkimanya niza nakanajya ntikachindure mu style naza aho Baston ntakindurura mu style ndikwenda ngufune studio ndebe nkore challenge manye ngo studio egine recording ewe ko murundo gwawo go kubanza kuzaha mic kuza ku recording first time mu studio rekazo utire no shongora bakutera ubugoma hato waza microphone kuza kweshongora hari yandi batera beat zurukuriya studio kagende situation ije studio kantigana sankanta kumano kuba ku recording kanta kumana ikinyuko kandi manyangu ni kusanga ka surprise kandi uko cyabira kuba agize ngutandika nunanda ngomboreke nkundi yo wakabi inkureba munonga size yawe yoyinte nozunguza munonga nyugunyu producer terekera aho tubanze te nyonagumiza mundu kwenda ngumweke no wakabi twabura inkwataga nawe tuzakicenga kaje hikuraro mu studio so waraga cyeshongoro wacoze cyo cyatambura weje wakikurasa cyeshongoro ki niza nakurasa cyeshongoro mbaceta ebirungi ebirungi ukugeshongoro ko nakurasize wakeshongoro ako nako kakantamba tambuzaho nako stilo kishaka korokwe kakakoroa Baston gare Baston akana akikoro matcom nakeshongoro nho nakakorire kakagira naho ikanyongera so nongo wagitambuza otyo nagitambuza ntyo hatobu mwazo mu covid tuiza twa nangwa ebirungi kabitera after covid yes akwa kurahirize nashanga music netaga mu kujya makire kandi te kubasa kwetambuza ngo meni shoma mpora music ntakaje papira na stoppinga muno nizine kakura ebirungi nabyo bikananka bikatamba tamburaho hatiga janti kandandike kurunda studio ntandike no gukora video ataho nizana kana kora video yanonsemeza naho nyiziye hati naho nyiziye nka kongera hebinde mukureba hati yes hato yizire wayongera hebinde watera hiti etambwire tumere twagizeho tukajya nkatukuronde okatera hiti kwasirebura hamwe nengira ngo otakahurire cyeshongore kuri abatakacyurire geza ko kironde za YouTube ya Africano Sun ozeyo kironde ecyeshongore kiro baceta nkunzi mazima necyeshongoro cyo rukura okahurura kirumu abana bakira kugira ngo akatunguruka hikamu so okahurura ngo akatunguruka hishiremu kandi okahura mazima kiri cyeshongoro kirungi munonga ekyo kubasa kuruka garakamu so mugezo mu kironde aho no hotel hitejoka okajehandikira hitejonga jehandikira kahurira ikirudu cyajya nkonga kisho ngambyami nazotereza makapera keceshongore kuwa buziro kukwatetse mukahurana cheka kola bafunira yonde ijo bambe nikshabo murechogo okunde nyo wenyenkani nulabanda nabasara rukundo tendechendeza bure ijo baninyonzeraho Africano sanere kundo nimpura yandenga nkwata mwana nyowe na kufano ndeba mpika iwe wena na peipa kare aye jitiri kundo no urweire kozi yanje nyowe kunda nkamatewe narenja murijirwa nyonyoze kunda nkagoziwe kozi yanje nyowe kunda nkenganewe narenja murijirwa nyonyoze kunda nkavinyiwe emiyaga no yagumane
ejo ni hit wa oboikiriza obamanga obamugira muta nakeshongoro kanjye hit yabere kakutabantu hit tine ko kugitanga my kandi friend nawe n'umuntu akwangire mbe mwagira muko butikiriza ngana ukamutera nk'akasimo kafuna nk'akaroboti kawe katekaho talo ukamutera akahurikiza amheru kaheza kwayo nakujya ati nomanya orinka hiyo kizo kanyakira takayongeraho kindi hiteje no hogiteri producer hiteje kozurwe hero producer hero beats hero beats nangwe kirungi akampaka offer kekeshongore iki ekirungi katambura no kutambura menu ruhanga yakara sometimes nomanya hite no kuzuru kubazira amashanyarazi aho umuntu urati nyoba kandi ndabako mu studio first time ningondesha ati kanta no mood zo kora kunacyo yo nanka yakwata ngekeshongore yakingabira manya bekeshongoro ngacyandikira nka studio nyine naheza kwikaho kunko shangariyo yaba hit so ati niwe ngo ekena offer hero yantere ngoma yantere ngoma akeshongoro twakakwataje na nyina ataho plan na taho mane na akeshongoro yako kabonera akeshongoro kabantu bingi bakakunze ni impamya ngo hata naza kongera y'ikindi byinshi basagaruke nyuma niza kongereho niza kweta hit so bategereze hit after hit industry nkiwo muntu obwiro bwaisamo nece byo rukurembe kuyeti ibintu kira kuntegana so mu industry nibyo byo kira kwata mwene byo ni byinji icyo kubanza sente music buroho kurubatana sente buroho kustamana sente dene chindi ba fans bitu abamwene bamanya ngo music okutera music ni nko kutambuze mkono maguru kagata higuru okabonsingo kahindura migambire gici kwa kuba na Africa no sani yapika kasanga nzwire nkaka sweta nkaka toguno nani mpura hatara imane kisija chango atabantu na checho nekizubu yana kusubira kugira ngo akusanga ine nkemotoka kakushanga wote wosabire nkapiki wanotamba tambura echo nacho kibe kizubu then ekindi promotion music ne taga mamani mingi abantu kutera yo challenge ukafuna yo ba influencer baka kugambaho kiwo kukwanta isha bakagumana bakutayisha abantu bakongera kumanya nambwe nisima program yawe yekibozi basize kutabantu bingi ahano babesongozi ndebere nbazaho kandi bakufune kibakwenda bakuranga ibyifuro ndebere mbabirangira program yawe masweko kibozi ndebere kibatirare mwenu webare nyenda kusima inangwa nankore media nayo ititira level om Western Uganda nankore media nayo kabasa kubane ta level then ba presenter twantu basaba music ni twekwebaza icyeshongoro cyabonera bakisaba radio kitere reka kucistamira ukajya ati oba Africa no abojana imanya reka stamira icyeshongo akuba mpaka ndonzire kana dego kuje kiyamba bakisaba kitere tutine mu buzumu ni 20 taga mamani kandi tukasasura buryo mwena ngo wamuhika nakwetegereza twetaga mu support yanyu kandi mukareka kucistamira kugira ngo wanomanya umweshongozi ngo Africano ekiceshongo cyenta kitera kuba nimanya mpaka ndonzire nakintu sibimunonga otyo webare munonga Africano kandi webare mazuma okutere ndongo okusobona kubo bit program eje tuyine n'abanywantu bita banda barufiteka musente abone babeta logistic technical services abone bakora wabona ndafuteka nanka tails oninga shoro kwenda futeka amizo munje yawe abone bashyikirire basa kuba no batunga bakoza gukora ikintu kirungi munonga bazakora tails bakora mezi umashomero umarwaro ene company ningashi ene business nonda kuwayaringa mebintu ebyo nonda kuwayaringa amamizago bashyikirire babase kuba bakora ikintu kirungi munonga kuko kucyetaga abakwanga nabagambireho nabajanti abo teyirizezo hekizo bucyango kandi teyirizezo zisira abantu bingi teyirizezo zisira abantu bingi enshonga no kugira ngo abantu abakufitera teyirizo munju bari abantu bakora teyiri nibamanya bana bakora teyirizezo nibamanya ezinizankahi so atakora kureta muntu waje yogura teyirizo wakuyatira ko gure teyirizo
abara kugambira ati gura yo box set ezo mu kinabiro gurezi gurezi ziriti so ababona bakugwa muri yecho nibamanya ngo ezi nizo mu sitting room ezi nizibana zikora kurigiro kuzugumiremo kuzirhad nizibana zikora aha naha ezi nizo mu kinabiro ezi ushanga abo kwa most abantu bingi bafire bari kuzombe nabiro ko kuzo mu kinabiro aza koga hatwa ambere gwaza ho sabune bigere byaza mu sabuni hati sabune kirwata tails already ne bayagira hamize yagira sabuni usanga urufutera okitera oyitera hanso hende ko mukono ningo tera umutwa hansi uhendere fire so basa kuba noye kwatara banywani bitaba kweri ndebyo byona basa kuba noye kwatara banywani bitaba Majestic Technical Services nibo barije ko bafuterereze nshongejo kandi ninga shibaterere iburi uko hari no basa kuba no batera ahanambe ya 0 mushanju munana bishatatano na mukaga cyenda na mwenda cyenda nina ubase kuba no gamba nabo kandi bakisobohereza burungi munonga turukwije kwendera Africano nanesha ba abantu abantu batureba ubase kuba no bagambira okuba kubasa hati kutunga music yawe turukwije kwendera abakunda music na nabataka gikunze mbasa mu gikunde mbase kurunda Africano sane buri mukutugona ugurabireho music bona ndo YouTube hobbies jaja.com tine hetari akuba music nongene content na Facebook ho hari music yaza Facebook mu music ejo yakitera mnonga turukwendera abantu ba uningashi ba fan bawe na nabareva nkore media na naba nenkunzu zekibozi ndo bagambira ki urukwendera abakoreba ankore media abakunda team ekibozi mwena abakunda MC Masweko kigwe nakubagambira muremereho kandi muhagire music kandi muhagire umuntu muhira mutuma kandi cyeshongoro no mwakwa mutakukimanya umuntu mwamusango mukivura atesti wasanga yonka MC Masweko muhereze makaseta ko no wakora umuganda gwa mani mwatsanga mbyifuro mutereka kasente woyinembaga basa kutweta tuhereze akuba ko supporting anito twongera mani tina inda yongerere cyeshongoro kandi kinyine ntaka kigobere tina inda akora video nunji kandi ntihire musente bano base kutusupportinga mutwetera amabaga tugakoremu abene byivuro mutwete kandi twabe to mbyivuro mbase kwija bitahane ntubakunda mwebare kutukunda ukunde gumyo ebare mnonga omurebe wetu wankore media TV kandi amazina nemsi Masweko program nekibozi kandi wihereho ninyongera kwisima abanywani bitu abakwasa kwa mwina magenye ibo ino bugenyi bona ene bugenyi tinkuza kuturana iburu kumanya ngo ino bugenyi bona okwengerwa kutebwaho kugaitwa birthday party ene konkoro kumanya ngo no mukoro gona basa kuba noye kwatira abashejaba batere namba zabo ogambe nabamasimu beje bakwatira bugenyi abashejaba no babeta abankore videography na nkore photography abo nibo bonka abari kubasa gukora cyo rukwenda kandi abari kwatira cyo mukoro gwawe nenga shobugenyi bwawe bakabasa kubana bukera umukere kace kandi bakabukoraje no manyango mostly companies zirukore bintebyo abinji ninga shiba mwe umbanta bakore bintebyo nibakira kubukora konka bamwe babinaga afutere bishani obirinda bibura akwatira umukoro oshanga mwe bitarumu akwatira video mukoro oshanga ngo speech ya remain terme kabura oshanga ngo hamwe yabe kwasire ningo agubuza atuma diske kabura atumanyaka yaki bwanyuma yo kubikereza akabura kubukwereza so konka aba nabantu abari organized kandi abari kwasa kwanda bakwatira ikintu cyawe kandi bakakikwera umukere kace kandi bakakikoraje munonga batera 0 mushanju itanina 2024 00 ubase kwano gamba nabo ahasigara ikintu kikutambureje munonga munywano wanje ahasigara gumaho otakaragaho MC Masweko ngo mazina bye bye.